Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Pagyamanan ken kablaawan na kay amin anaayat amang tartarabay kadagiti drama mi dito at channel Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Part 2 managtagibasit ken nakarit. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Itataan alpasan ti kalay sami ko ni Feby nanang. Uray agyan kayo palang diti balay da Feby tapno saan kayo amay kawa iti papanaw ko ni di balay. Pudno ti ko na ni Gilbert nanang. Agyan kayo palang diti balay. Uray makabulan. Uno makatawan. Ada-kada kayon dayta. Anya ti makunayo papa? Kwa. Kaya't yung kadimot laang papa? Kitun Tay sumat ni napagnuman yon ka ni Gilbert. Kinapudno na. Diyak kumakayat. Da kayo kumati makipagnaad ijay balay. Adamot na ipatakder abalay min kini Gilbert dito abay ti dakil abalay apag nanaadan mi kini papa. Ngam saan pa'y anaikan iti kompleto agamit kan appliances. Iso adito'y tayo pa'y laang family house. Anyat makunayo papa? No, anya ti pangedeng yo iha. Iso ti masurot. Uray jak kumakayat. Uray siyak mat. Day tangamin ti pangedeng yo. Uray jak kumakayat. Ha? Uray di yo kumakayat, nana? Papa? Ay, haman, kayat ko. Uray siyak. Kayat ko mat. Pangedeng yung aruday ta adwa. Angam jakayat agbayag ditoy. Ta awan ta agyan iti balay ko. Saan mo't ngamin akayat da Femi ken Gilbert agyan iti balay. Iso akapilitan asyak ti makipagnaud pay laang ditoy. Kas panang padayaw ko, iti kayat dagiti dua. Adamat ti kabagis yo, ken kaanakan nyo akasinsin ko amang bantay pay laang iti balay. Kay sumat, hanggang makabulan da laang. Iso nga agawi dak tumot laang kalpasan ti makabulan. Unay daytan kaka. Apay daytoy a tao, ta siput-siputan nak. Si imanak daytoy alakay. Apay kita-kitain na kabalayan. Apay dakusen ti kumita iti tao. Dakes no panagsiim ti gagaram, iti panangkitkitam kanyak. Managatap ka tao. Kaya oray si kamot. Apa naksamat ni ti unag ti pagtanga. Sa anak amakyap apa. Kun amok apagtaengam daytoy. Hanyang arod ti parikot mo. Ti panangsisiim mo kanyak. Ay, saan ka pagtatakunan asisiman? Napatag ti oras kanya. Sayang akit din ti oras ko ka. Awan ka siskan na. Di nak nga ron siput-siputan Sika, timang sipsipot kanya. Nakasano ko mga amo makitkitaan ka, alamat. Ayaw na daytan kaka. Pagsubsubang kayo, nanang, papa? Ay, saan? Ay, jakla mo kinabalayan Saan mo? Adaya makisubsubang. Kitaan niyo papa, tapnawan ti rumuswariri. Wali ha. Awan parikot. Unay kaka. Karan, yan tangay adamat dito ni Bakat Minda. Saan mo napakibiyangan ti panaginaw ken panaglutuan, ha? Wang, sir. Ang manyalangan nga iti aramidak. Tulungam lima ng saling aglaba, kadag plansa, kadag sibog, kadag itimula. Thank you, sir. Na kinisayam ti trabaho. Ang mga nukisayam mo ti sweldak. Apay kumakisayak ti sweldom. Katjak mat sweldoan ni Bakat Minda. Ang abalayan mo mat ni Nana Minda. Kababain mat apagtrabaho niyaw. Narwam itirigat na jay. Tasaan matabak nang. Marigrigat lang na jay.
Naruam ang road, itirigat. Talaga mo. Sige, sir, tinawak pa yung road ate. Nanganan mi kininana sa lang. Saan ay? Linton minda, timanginaw, tawan mo't aramidan na. Unay na itang kaka. Apay, di mo makita ti mainawan. Saan kumot ang nanganan da kita? Nanganan mo ti katulong mo. Apay ki din ngay, asyak ti manginaw. Amumait nga dar aramidin da. Tumulong kamot Na apay nagyanak dito, apara inaw iti panganan da giti katulong mo. Nakarit kalatamad kahit kailan. Na managtagibasit kalatamot kahit kailan. Tanay, Kaya't nakpayat tagabuan nga balayan mo. Naggawan mo't abain daytan. minda. No sakti makipagnanaed. Sakti makisama. Wano makinanggay ijakin balay. Takasta ti dabain na. Apay awan bain ka. Tsaka mokin ka Amok ti agbain ka dagiti agbain kanyak. Ngam no awan bain ti tao kanyak. Adapay ngawan bain ko kinkwana. Gets mo? Na, kakaibamot akinapuskol na itan. Ay, dayto ti tandaanam, Carlo. Nagyanak dito, igapoy anak ko. Sa anak-anak yan dito, itapno tagabuam kan laisab, kan iruruman mo, naawatan. Minda. Jak kayak ti tao akarit. Nagruna pa'y naawan mo't mabalbalin na. Saan ka apinagyan dito'y tapno adamang karkarit kanya? Diretso maun, no agawid ako, tapno malpas ti saritaan. Ipalpalikaw mo pa'y laan. Unay daytan ka. Agawid akong anak. Da kayon kini Phoebe to may ijebalay iti linawas. Apay nginanang. Kat no makabulan titulagan, wano na sursurok pa'y. Apay ngay adi yung surutan tinagtutulagan tayo. Diyak magustuhan ti style ni Carlo. Abalayan ko na yung matananang. Kamangan no mangag ti asawa kat kababayin mo. Di nakto pa'y awagan iti abalayan. Nangalaan na mo nga iti surti na. Aging kakadita kat aging ginura kayo palang nanang. Ay, ko anak, saan mat? Apay nga ro, nakasta ti bagbagayo. Kano tagabuan na mo nga men? Anya? Kasano na pasamak na ita? Kaya't naasyak ti para inaw, para dalos, kan para luto, kat adamot babaunan na. Anya? Uray daytan kaka. Papa, saan kayo kadipay ang nagkinaawatan kininanang? Apay akasta ti saludsod mo iha. Agap-apa kayo kadi kininanang? Saan mat? Pudno kadi akayatyo at tagabuan? Nagkunamat iti dayta. Tiso ti kuna ni Gilbert, tay sumot timbagana kan kuana. Naglokon. Padaksan nakmatan. Papa, jak kayat tiriri Tano kasta ti mapasamak? Agsisina tayo. Agsisina? Nini, maditi kasta. Talaga ama di papa. Isungarod nga bagbagakon. Jak kayat tiriri. Jak kayat ngagriri kayo kininanang. Kayat ko nga da respeto yo iti tunggal maysa. Awan mo't aramidak kan kuana. Basta jak kayat tiriri papa. Period. Makamu kayon. Iha. Ulay tang kaka. Nagsarita kaming agasawa na lang. Kit amume ngin tuloy yung kanipapatigurang gurayaw. Apay padpadaksin nak ni Carlo kada kayaw. Saan na nang ngamda kami ka ni Phoebe tinakapaliiw iti dayta. Apay nga dapay la ginlora yaw. Kat nagkalaysa kami ka ni Phoebe. Rebang na anasingad kayo kumamot to ni titunggal maysa. Ti ama na at ibagbagaan na. Saan na siya? Agpada kayo ang mabagbagaan na nang. Tada kayo kat saan na makarikos iti kalab. No agpada kayo kung mga amo na tiagpasensya. Awan mapasama kariri. Ngam no agpada pride ti do a tao. Talagang agdinlong parda. Kasta ti mapasama kada kayo kun papa. Makapasurong. Kas kaila ubing an anaway. Ko anak. Dayjay tumat a tao.
Apay no saan yun atutupan tap na awan riri. Ay madi agruam no kasjay. Di pa ikat iruruman naklata na si bumulagat. Awan sa pang binuran ka na kayo nanang. O naidaitan ka. Kinid daw mi dayto pa nagsasango tayo nga upat, tapno natal na ti amin papa, nanang. Pudno ti kuna ni Feby. Ta nadlaw mi nga ginginura kay lata nanang. Papa. Nukas jay tumat, kaya't nakatagabon. Anya tagabon ngay bagbagam. Apay dakas nakidawag ti tulong mo. Manumot na taginaw ka nagluto. Kaya't nakatagabon kunak manen. Sana parang tagabo na jay. No di ka tulong mo matun kadag iti babaunan. Tumulong ak abuluntaryaw, di nakbaunan akasla babaunan. Papa, adamot katulong tayo Iso abaybay-an yun nga isudat ang trabaho. Kan adamot kan kininanang no kaya't natitumulong. Nanang, no adda matrabaho, kat busy dagiti babaunan, kat kabaalan nyo matkaramidan, tumulong kay latta kuman. Ay amumat analaka ako na mabambanog tabakot akon. Apay ngay akayat dak apagtrabahuan. Saan mat nga ti dayta nanang? Ti ko na kat tumulong kayo ti banag akabaalan nyo. Kas kumay ti agsagad lang diti unag. Wano mangnaw iti panganan nyo. Kay sumat, anyat araramido kaya. Saan mi akayat nagbasit a banag kat pagririryanan ta makapastress ti kasta. Mapilitan kami apumanaw adi agpakpakada no kastamanan. Ay kwa anak. Oo sige, saan kon abaunan ni apalayan? Adakin ko anan, tumulong wano saan. Oray adda katulong yo, no kayat ko ti tumulong, aramidek, abalayan, basta saan atila makaibabaon kanyak, ta sa anak akatulong. Saan kay kaday ngagprapride, ta makadadalday ta ititimpuyog. Diyak kayat tikas tananang. Kayat ko tinatal na apa nagkakadua. Wan papa, awan kasi tinatal na apa nagkakadwa. Kat no saan kayo latang agtaltal na? Agsisina tayo laangan. Ay, saan anak ko? Saan? Mabalin ka di, papa. Nanang, amaudin daytoy apan nakisarita mi kada kayo? Sige. Wan, sige. Naidaytan ka. Gilbert, adan makabulan ni nanang dito Kat mabalin na pa'y mo ag-extend iti panagnaid na dito Kapilitan nga agawid, tapno maasikaso na kanumat di balay. Sana balay, ta agsublin tumat lang. Kan ti kayat na, datan tumat ti mang paspasyar kan kuwana di balay. Mabalin lang tamat. Amon Gilbert, maragsakan na. Na talaga ang nagkinaawatan ng dapapakin nanang. Urisak mo da. Kunak no saan da na makapagkinaawatan. Ay na, nagrigat ngay ayon ti bakit kanlakay. Kasla ka mo lang mga ayo iti ubing. Huwag nga raw. Naidaytan ka. Gilbert anak, adamot do atawin yon ngagdandan na ni Phoebe. Kat dandaninan ipas nga iti umuna nga apume. Wala na. Kat excited kami na makakita iti apo ko yun. Kastamot ka ni Papa. Magagaran na una yan. Ay naad-ada pa'y tigagar ko makakitan iti apok. Iso ano agpas ngay ni Phoebe, ag naedak tumanon iti dinayaw, iti uray makabulan, nuno na sursurok. Wala na. Tamno adamang tulong ka ni Phoebe. Ay, pakaragsakak launay ti mang tulong ken kwa na. Taipatpatig kayo, agraman ti apok, adandanin maipas ngay. Ay na. Naglungpon ang maladaga ti apok. Aputa, abalayan. Usak man mo't nga ron ti manguba. Di si kalat na kanayaw. Ay, di mo amuta agubay ti maladaga, ang mga numay batam. La, unay mo't na itana pa ng tagibasit mo iti kabalak. Naglagaan may batakit day. Ay, saan ang mabalin abalayan ta narigatan? Di mo'y paidam, ta anak ti anak ko na ita. Apok na ita. Ay, awan day ito yung ubeng, nawan ti anak ko, anang asawa ti anak mo. Haday ta ka manon minda. Nanang, Papa,
pag-apaan yun sa manon ti anak may. Walang paiso papa, nanang. Ay, saan mat? O kaya't ko lang nga ubaan. Tani, sulusuluan na matan nga ubaan kan ray-ray awan ti apo may. Ipasublat yung matananang. Ta apo yung matadwa ka ni papa ni bebe. Mas daawak Nalasaan kan ngag sa upay, nay, uba mo, ngam alwadam Ay na, apalayan. Amok matyagan na nangruna kat apok na ita. Apo yung adwa. Apo me, kini abalayan. Kung saan miya kayat ka ni Feby apagapaan niya manon ti apuyo. Di yung kumaliplipatan. At di kayat may kat naragsak ti amin. Dahil tayo awan na pulos ti riri. Awan ti agrire. Iso nga awan ti pagdanagam. Puno, ti ko na ni abalayan iho. Awanan ti riri. Nangruna kat adan apo may. Iso ti mang tadragsak. Iti si bubukala pamilya tayaw. O na itang kaka. Wan papa, nanang, ni baby tiragsak tayo amin. Pudnaw ti ko nang balasang ko. Iso ti mang tadragsak ka na tayo amin. Katjak kayat, nga damasirayan na nga uray basitla adi pagkikinaawatan. Kasta nga minti kinapatid ti apaw. Talaga amat nanang, papa. Masapula mapadakkel ni baby iti ayat kang ragsak. May matangan na tiragsak tayo amin. Uray na itan kaka. Wen gagayem, awan kasi ti agkikin na awatan, tapno naragsak ti amin. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan, anapaulwan. Part 2, managtagipasit kan nakarit. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay parang tarabay.